Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima, indwara y'ubushita bw'inkende ikomeje gukwirakwira muri Afurika, ibiteye abategetsi bashinzwe ubuzima kuryamira amajanja. Merci Akinyi, umushakashatsi mu by'ubuvuzi bw'amatungo, aradusangiza ubumenyi ku cyorezo cy'ubushita bw'inkende, anatubwire ingamba zafatwa mu kwirinda kwandura virusi itera iyi ndwara. Hanyuma kandi agakoko gatera indwara ya malariya karimo kugaragaza ibimenyetso by'ubwigomeke ku muti wa artemisinin, ibibangamiye umuhate wo kurandura iyi ndwara. Ese waba uzi itandukaniro riri hagati y'indwara ziterwa n'udukoko twa bagiteri ndetse n'iziterwa n'udukoko twa virusi? Ibi byose ndetse n'ibindi ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje, ndi Eugenia Mukankusi. Mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Indwara y'ubushita bw'inkende Mpox irimo gukwirakwira muri bimwe mu bihugu bya Afurika. Iyi ndwara yahoze yitwa Monkeypox, ni indwara y'uruheri yandura cyane iterwa na virusi ya Monkeypox. Itera umuriro mwinshi, kubabara mu mikaya ndetse n'ibiheri binini bimeze nk'ubushye ku mubiri. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, abarwayi bagera ku bihumbi 4,250 nibo bamaze kugaragara mu bihugu 10 bya Afurika birimo Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ghana, Nigeria, u Rwanda na Afurika y'Epfo. Abantu bagera kuri 456 nibo bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abana bari mu bafite ibyago byinshi byo kwandura ubushita bw'inkende bitewe n'uko virusi nshya yayo yihinduranyije ikomeje gukwirakwira muri zimwe mu nkambi. Kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, umubare w'ubwandu wariyongereye cyane muri iki gihugu biturutse kuri virusi yihinduranyije, kandi iyi ndwara irimo kwambukiranya no mu bihugu bituranye. Inkovu z'indwara ya Mpox ziracyagaragara mu maso ha Grace Kabuo w'imyaka 7 y'amavuko wahigoma. Ubarimo koroherwa, ariko ingaruka z'iyi virusi zirakwirakwira mu buryo buteye impungenge. Nyina wa Grace avuga ko na n'ubu atarasobanukirwa uburyo umukobwa we yanduyemo. Aliweza kupona na magonjwa hii. Sinzi uko umwana wanjye yanduye cyangwa wamwanduje. Nakomeje kubona ibimenyetso bigaragara ku mubiri we, nabuze icyo nakora. Ishami rya Loni ryita ku buzima rivuga ko muri uyu mwaka wonyine abantu 11,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwandura iyi ndwara. Muganga Pierre Olivier Ngajore, umujyanama mu by'ubuvuzi mu muryango Medea, avuga ko abagera ku 130 bakekwaho kuba baranduye Mpox bagaragaye muri iki kigo cyahoze kivurirwamo abanduye virusi ya Ebola, abenshi muri bo bakaba ari abana. 50% ont même moins de 5 ans. Jusqu'à 18 muri aba 50% ntibarageza ku myaka 5 y'amavuko. Kugeza ku myaka 18 bihari 95% by'abanduye. Uburyo ikunze gukwirakwiramo hano ni uguhura k'umuntu uyirwaye n'utayirwaye. Mpox, indwara y'ubushita bw'inkende yahoze yitwa Monkeypox, ni indwara yandura iterwa na virusi abantu banduzwa n'inyamaswa zayanduye, ikaba inabasha gukwirakwira kuva ku muntu ijya ku wundi binyuze mu kwegerana cyane n'uwo yanduye. Abashinzwe ubuvuzi ubu bahanganye n'imbogamizi nshya hamwe na virusi yihinduranyije bigaragara ko yandura cyane, by'umwihariko mu bana. Abana nabo bashobora kwanduzanya kubera kwegerana cyane, bakina cyangwa se baba ahantu hamwe. Twiteze rero kubona abana, ariko tunizeye ko abanduye bagaragara bwangu bagahabwa ubuvuzi buboneye bakeneye ngo bagabanyirizwe ububabare, bigabanye n'igihe uburwayi bwari kumara no kubarinda kuremba nk'inkurikizi z'igihe kirekire. Mu gihe hashyizweho ingamba zo gukumira iki cyorezo, abategetsi bahanganye n'ikibazo cya mikoro make kandi bakeneye byihutirwa inkunga mpuzamahanga. Nta nkingo cyangwa se imiti yihariye biboneka aha uretse ibiri mu igerageza. Twiteze ko cyane cyane mu nkambi tuzabasha gutegura uburyo bwo gukurikirana twifashishije udushami twegerejwe abaturage ndetse no mu bayobozi babo, kuko bari bwo buryo twizera guhagarika ikwirakwira ryayo.
Abashinzwe ubuzima muri Afurika batangaje ko muri uyu mwaka wonyine habaye ubwiyongere bukabije bungana n'60% mu barwayi ba mpox. Iyi virusi imaze gukwira nibura mu bihugu 10 byo kuri uyu mugabane, aho Kongo ariyo yibasiwe cyane n'iki cyorezo. Muganga Mercy Akini ni umushakashatsi ku buvuzi bw'amatungo ukorera ku kigo cy'ubushakashatsi ku mibereho y'inguge muri Kenya, Institute of Primate Research. Aratuganiriza ku ndwara y'ubushita bw'inkende, anadusangize zimwe mu ngamba wafata ngo bashe kuyirinda. So mpox is a viral disease. Rero mpox ni indwara iterwa na virusi, kandi virusi yitera yitwa monkeypox. Iyi ni virusi yo mu muryango usa n'uwizo abantu bazi nk'ubushita. Ubuturo bwayo ntabwo buzwi neza, ariko ikunze kuboneka mu nkende nk'uko izina ribyerekana, gusa inaboneka mu ngunguni. Kandi nk'uko bivuze, yandura mu buryo bubiri, hari ukuva ku nyamaswa ijya mu bantu no kuva ku bantu ijya ku bandi. Iyo turebye ku kwandura kw'abantu bandujwe n'inyamaswa, bikunze kuba ahantu abantu baba cyane hafi y'inyamaswa. Kandi nk'uko tubizi, hari abantu cyane cyane batuye aho byoroshye ko abantu bahura n'inyamaswa z'agasozi. Hagiye habonekaho abantu barya inyama z'inyamaswa z'agasozi. Haba rero n'abashobora kurya inyama z'inkende. Mu bihe byahise twakoze ubushakashatsi aho twabajije abantu niba barigeze barya inyama z'inkende. Igisubizo cyabaye yego. Iyi ni indwara yandurira mu gukoranaho. Ushobora kuba ubana ukoranyeho n'umuntu ufite uruheri, cyangwa ukagira aho uhurira n'amatembabuzi yo mu mubiri we. Niba se ukoranye nawe imibonano mpuzabitsina, niba se ari umugore utwite uyirwaye, nawe ashobora kuyanduza umwana utaravuka. Mu by'ukuri rero, kabone n'iyo wakora ahantu hari iyo virusi, wenda ufite nk'igikomere ku mubiri, ibyo byose byagira uruhare mu kwanduzanya hagati y'abantu. Izi mu by'ukuri ni virusi zo mu miryango inyuranye. Ariko kimwe mu bintu navuga ni uko nyinshi mu ndwara zandura z'inzaduka, nyinshi muri zo ziterwa na virusi, kandi zisa nk'aho zifite ibimenyetso bijya gusa. Nyinshi muri zo rero zigira ibimenyetso bijya gusa nk'iby'ibicurane, kuko no kuri mpox wumvise ko habaho gufungana mu mazuru, gukorora n'ibindi nk'ibyo. Yewe no kuri Ebola nayo ifite ibimenyetso nk'iby'ibicurane: umuriro, gusuhererwa, gucika intege, umunaniro. Nakomeza nkavuga ko nta muti uyivura. Hashobora kuba hari inyigo imwe cyangwa se ebyiri zigikomeje gukorwa, zose zirimo gushingira ku buvuzi bwatanzwe ku ndwara y'ubushita. Ariko mu by'ukuri nta muti uhari. Kandi kimwe na nyinshi mu ndwara ziterwa na virusi, icyo uvura ubusanzwe n'ibimenyetso. Birumvikana, niba rero ufite igiheri, hakazamo ubwandu uterwa n'udukoko twa bagiteri, aho icyo bivuze ni uko uzahabwa imiti ya antibiyotike ibasha kwica izo bagiteri. Ku bijyanye n'inkingo, ntekereza ko hari nibura urukingo rumwe rutangwa muri doze ebyiri, kandi ruhabwa abantu bitwa ko bari mu byago byinshi byo kwandura, cyangwa se abakorera ingendo mu turere dukunze kwibasirwa na virusi ya monkeypox. Ni ukugira isuku cyane, nicyo navuga. Karaba neza mu ntoki, urye neza, uruhuke bihagije, wirinde kwegera abantu ngo utavaho ubanduza. Ariko kuri ubu nta miti yivura. Agakoko ka malariya karimo kugaragaza ibimenyetso by'ubwigomeke kuri artemisinin, umuti w'ingenzi wifashishwa mu kurwanya iyo ndwara mu bice bya Afurika. Raporo nshya iraburira ko hashobora kubaho impfu zibarirwa muri za miliyoni mu gihe hadakozwe vuba na bwangu impinduka mu mirongo ya politiki y'ubuzima. Bigereranywa ko abana bagera ku 1,000 muri Afurika bapfa buri munsi bazize malariya, kandi hari impungenge ko izi mpfu zishobora kwiyongera. Imiti ya artemisinin cyangwa se ACTs mu mpine yari imaze imyaka 20 ari urufatiro ku buvuzi bwa malariya. Gusa umwe mu bakoze iyi raporo, Lorenzo von Seslin, wo mu kigo cy'ubushakashatsi ku ndwara zo mu turere dushyuha cyitwa Mahido Oxford Tropical Medicine Research Unity,
i Bangkok avuga ko hari ibimenyetso biteye impungenge ko imiti irimo kugenda itakaza ubukana. Dufite raporo zigenda ziyongera ziva mu burasirazuba bwa Afurika zivuga ko hagaragaye ukwigomeka ku buvuzi bw'inshuro ya mbere ku miti ya malariya. Ubwihinduranye bwigomeka ku muti wa artemisinin bwagaragaye ku ijanisha rirenga 10% by'abarwayi ba malariya muri Ethiopia, Eritrea, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Mbere y'uyu muti wa artemisinin wa chloroquine niwo wakoreshwaga cyane mu kuvura malariya. Abanditse iyi raporo bavuga ko mu myaka ya za 90 no mu ntangiriro za 2000 ibimenyetso by'uko agakoko ka malariya karimo gukuza ubwigomeke kuri chloroquine byirengagijwe cyane. When the chloroquine resistance slowly sneaked into Africa, ubwo ukwigomeka kuri chloroquine kwagendaga kugaragara buhoro buhoro muri Afurika kwakurikiwe n'umuvuduko mwinshi w'impfu z'abana. Mu by'ukuri rero umubare munini w'abana bishoboka ko bari muri za miliyoni. Ubu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru cyitwa Science burahamagarira abafata ibyemezo n'inzego mpuzamahanga nterankunga kugira icyo zikora bwangu mu gukumira no kwigomeka kuri artemisinin kugira ingaruka. Inama batanga zirimo gukomatanya imiti ya artemisinin n'indi miti mu cyo bise ubuvuzi bw'inyabutatu ku matanyo ya artemisinin. Hakabamo kandi itangwa ry'imiti yica udukoko mishya kandi ikora gusumba yatangwaga cyo kimwe n'inzitiramibu nshya. Indi nama abashakashatsi batanga ni ukurushaho guhugura abajyanama b'ubuzima bakanasaba ko haba itangwa bwangu ry'urukingo rwa malariya n'ikurikirana riruseho. ultimately there was an understanding that this could be a major help. Amaherezo habaye ukumva ko iki gishobora kuba ikibazo gikomeye cyihutirwa cyugarije isi. Hakorwa rero ishoramari ryinshi ry'abaterankunga bavuye mu bihugu bikize baryerekeza muri ibi bihugu byo mu karere ka Greater Mekong mu rwego rwo guhagarika ikwirakwira ry'udukoko twigomeka kuri artemisinin. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko ubu bwihutirwe bugomba gukoreshwa no mu guhangana no kwigomeka kwa malariya kuri artemisinin muri Afurika. Ese ujya ufata imiti ya antibiyotike wivura ibicurane? Niba ariko biri, si wowe wenyine. Cyakora wamenya ibi. Inzobere mu buvuzi zivuga ko imiti ya antibiyotike nta kikora ku bicurane bitewe n'uko ibicurane ari indwara iterwa na virusi. Antibiyotike zo zikora mu kwica udukoko twa bagiteri cyangwa se kutubuza kororoka. None rero itandukaniro ni irihe hagati y'uburwayi butewe na bagiteri n'ubutewe na virusi? Kurikira iki inzobere mu kigo cya Mayo Clinic cyo muri Amerika zisubiza kuri iki kibazo. Virusi ni udukoko dutoya cyane tworoheje tugizwe n'uduce tw'ingirabuzima fatizo twifurebye ikote rya proteine. Virusi zikenera ingirangingo zizakira ngo zibashe kororoka no gutera uburwayi nk'inkorora isanzwe, ibicurane bikomeye na sida. Imiti irwanya iyi virusi niyo yifashishwa mu kuvura uburwayi bwatewe na virusi binyuze mu kuzibuza kororoka cyangwa kwinjira mu ngirangingo zizakira. Iyi miti ahanini yifashisha ubwirinzi bw'umubiri w'umurwayi ngo ibashe kuwirukanamo iyi virusi. Nyinshi mu ndwara ziterwa na virusi zirikiza ubwazo binyuze mu kwita ku mubiri ndetse n'imikorere y'ubwirinzi bwawo ubwawo. Ku rundi ruhande, bagiteri zo ni utunyabuzima dutoya tugizwe n'ingirangingo imwe tuba tubasha kwibeshaho ubwatwo kandi ahantu hanyuranye harimo no mu mubiri w'umuntu. Zishobora gutera uburwayi nka angine, indwara zibasira uruhago rw'inkari ndetse n'igituntu. Indwara ziterwa na bagiteri ubusanzwe zivurwa hakoreshejwe imiti ya antibiyotike. Cyakora ukwigomeka kwa bagiteri ku miti ya antibiyotike ni ikibazo kirimo kwiyongera, bisaba gukoresha neza iyi miti. Ikiganiro cyacu cya none bungabunga ubuzima naha tugisoreje. Ku zindi nkuru z'ubuzima, inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi, gumana n'Ijwi ry'Amerika ku muyoboro wa internet wa@radioyacu.com. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.